It's your girl Pretty B. We are back with another video. Can I let my sister? Le Grotmane ke mo mathoko. Sharp, no? Tell. Like sharp. Okay, sharp. Today ta barna iba so. Ke thoma ka wena Grotmane. Ke thoma ka my sister. Okay, sharp. Ke thoma ka wena my sister. Ke na le question tse 4. Ke tlo le butsa tsona ngere. So question number 2 e re. What? First question. I got this school, Okay. Mara ke tsena school. Question number 2 e re. Type how ke motho mo beang so. Oh, it's type. Okay, you know where I'm not in. Like he must be clean. Okay. Yeah, atlhape man. Yango abe muhle ya. Tall dark nyana. Mara no manga bi dark. Yellow nyana, it's fine. Okay. Yeah. Hey, you understand the basis now? Grotmane type ya how ke motho mo beang. Tebega. Tshwantse be le tswele. Hey, banna. Le rock everything. Okay. E rampe 360 ke tla botsa ka morao re una le rona. No, nna ke tla mo. Okay, sharp. So yana. And stress. I hope ukuthi uzile. Le rao. Tswele. Na ke mfana. So nna ke tlo bola ke tlala. Kanti la sitse. O tlo tsole nya la robala. Yo. Ngibonela mo ngafeita noma makhakanale so. Oh! Yo. Tricks wakho. Or ex tsaka dinang. Can tholakala alwang. Marali. Oh! Alikho mara alwang. Like uthi like limile. Yeah, Stand up. Ke yona. Kaplum. Okay, sharp. But I got okay, sharp. So question number 2. Napile my sister ska sure. Aka se irise. So red flag ya how mom cheating ke eng? Red flag number 1. Umfana ungabheji. Oh! Umfana Sister, ubathobela. Ngisakhuluma relax. Kanti why? Ukumaratona skitchini la se. Number 1, umfana ungabheji. Ane umfana ungaservice kahle. Uyangithola. Nomfana ungakwazi ukupheka. Ukwazi ukupheka mfethu. Ngilambe mina sidle strategy no like. Okay, I hope you will Grotmane. Okay, sharp. Red flag ya how? First of all, o nya ka mishimano wa pe batla wa pela kwini. Sa bobedi. Mishimano wa pe umtjia ka mishimano wa pe tshone ka 2026. Hey, banna. Hayibo wena. Ni chele. Mina bene chelete. Ekupe tshone o tlompetsha. Vele La rata sobutshana. bla ishatla. Rata bla ishatla. Uyangipha inika. O tlompha. Nika la bafani keke Yena o labo. tlompha. Wena ufunani? Uzoba satisfy ngani? Nginikike yami ngigeze ngensipho kamama ami. Angithengelele bese ungitshela ukuthi awuna mali. First of all, ona le ralo o bidi ona le tswelo ni gore o betcha ke betcha nna mo. Yo. Ke go bo. Yeah, ska fela mo tlo le. Okay, sharp. Green flag ya how mo nyane keng? Mfleka mo nyaneng. Ngwanyana o ba le ralo le tswelo. Pile ona na ba zona tse. Na ralo le tswelo. Ngwanyana o ba le ralo le tswelo. Green flag ya how mo wa shimane. Green flag ne. Hey manina ma green flag guys. Mara si champele 2. Mfana unemaruvers 2. Uma semaneni. Mula zaka sinokonoko man. Noko. Okay, sharp. But I bring Ibele on the table. Ane. So when what do you bring on the table? Mina guys abona intervention I bring on the table. Bring it on. Sorry for the vulgar language. What do you bring on the table? What do you bring to the table? Nna. Give it any. Ke tlisha ntwe le nka ra borogo to the table. Awumzanga? Uthi
yabona into balini eseburugwini a ke tsebe Sezulu ke Mopedi ya sharp. So yeah, last but not least, love language on a guy. Physical touch. Physical touch angitofantofozi nje kancane la efini. Kiss on the neck bathong. Love language. Ngasibuthi love language ke ngisethe ku motho wa butso rene ana le rawo ana. Physical touch go toucha. Go humane la. Okay. See. Yeah, okay, sharp. Ke tlo le fa 5 minutes. Ke lebela nako. 5 minutes. A ke tlo re tabolelang mara ke le fa 5 minutes. Ke fa mang Mike. Okay. Go tshwara. Plus go ka re ba rabana le tswele. Hello. Sharp. Mara ka re go gole jo. No, ke no go like ke no go feel or o itla monna o tla like nto o tshosha hore aga feel next. Hey banna. Aga feel next. Uthi Mayimele ngikunqamathele bese uzothi ngiyakubhijisa. khani umzulu. Umkhosi. Ngikhosotsha ke. Ngikhoso umjongo oblela Sizulu. Mayimele ngikhulumeni. Ngifuna ngikhuluma isivenda nambe chivenda phela akunafu. Ngishabelela speed yo. Akisitsibi speed. Mara ufetha oblela na speed. Afunyana ngitsba half words. Sharp. So bloma ke? Okay, sharp. O bloma kholo or o bloma around. Ke bloma khulenyana. Ke shona ka le batho ba kholo. Hey banna. Ufuna ngihlale kasi lakho? Ya, melo hlale kasi lami. No, Hey banna. off kahle kahle. Angifuni show off. La kuthanza kubuka ufuna bakubone ukuthi No, wa ka re tsaba ke. Na ke rata like Wall Street ka rampa so o khumana go nyaka o se. No, it's fine. Angizozi requestela and then I come to you. Ngicheleta ke. A lot, bra. So don't talk about Khuleka ugcwala ibhavu. Imali kuzona ekhaya. na le yona chelete. So na ke le ka ra ke na chelete wena go tlhokomela nna ke. Hlokomela. Cap. Uphuzani Hennessy, yeso phi uphuzani Astropaz khuleka. Pela utshwara. Okay. Ngathwara mabela wekho. Flomo ko wena o felletse mona. Felele ke half. O rwa shota. Ni dwarf. O dutse ka le side. Ni dwarf. Yo. No, ke ra re ka le side. O dutse ka le side. Yo. Ape mona selo mo. Au. Emambe. Okay. Yo. Polomela. Ngizoyimela kanjani uma ngibona? No. Ta ko tsona. Plutonto. Ngimawuzo. Sharp. Pela o. Emele. Ngizoyemelela mawukhipha. No, ke go mesha height ya o lore ke Ngikude kakhulu yo. Khone. Mara sharp re tla ona re tswela Maybe pe. ka ufeta lo feta. Wa mfeta. Maybe. O motelle straight. Phela pena ke nya ka pholo ke no gore go patla miste o khumana o goma headboard. Mara ona uthata sharp. Setse ke no go bona no ke no go tlhobela lotse because a ona letswele a ona le rao ke nyaka. La re toro Ufuna ke. imela netsela ngathi ngisizinja. Mara ke le go tshwara soka go tshwara ntongwe soft nya. Bathi ngikuyini? Oh sharp. Bela. Barenga Sizulu. Khuluma isipedi sakini uyasizwa. Wena asekwa. Uyasikwa. Okay, sharp. Le boletsa ngere no. So, my sister, Mugai o mo rekita bokae? He's probably a 5. Hey banna. 5, yeah. Bene 5 engwe. Mangikhumbula mask and then yeah. So na maybe nga etanyana ama piece yabo. Okay, sharp. O mo rekita bokae? Over 10.
wa tswa re ke feel-a ka re ke diang nka be re tlhobola didene ke mmone pele ke kgone ke mo rate cause Okay, sharp. Ke tla betha countdown. E ka lebelela ko masaiteng. Ke betha countdown no? Ke thoma ko 5. 5 4 3 2 1 0. Yeah, ke o mon. Especially as a khulumeki ne. awukhulumeki Rest, I understand. Another 5 minutes. Sorry, ngari ke disturb. Ayikwishisha shona. Asiphiwanga basimchile esibhedlela. okay go pala mmelo ka 360 Yo. Like come in front of him right. no a ke re ke ne go bona gore go tshwarang ape le tswelo lona nka se le tshwara le sa le Uyobamba ikholo, uyobamba lefeni. Mara tsingisuku sheshe. Yo, Fisha blo le go se le nna ngishutele mina futhi. Yabana gane ke engwe ntšhaba Uyathusa yo. ke bobe Kuyasheka ke bobe so o tshosha ke eng se bobe Ukuthinyana shema kufani yazi. mara omphile 5 ke loma Benyikubooster. so ke ditsa ba bokae Khuleka uzograte after mawuqeda ukungrate phela ungathi 2 no I no bona ke tlo betha rating engwe sharp because ke bona lore o le yellow bone ne ke rata ma yellow bone wawuthanda amayelo bhola umhlophe na. akura tse bore yellow bone plus yellow bone ba betha le color Cream nyana. yeah na ka lo tšedi so na go tlisha ntlo ka re bola ke tlala mo lefaseng Yo. mara ne flop ko rona le tswela Kanti Yo. ayafuna go tshwarang ufuna ukucamela kahle. go robala o dimeng Emambe. go nyanyen Yo. Apere bona dilo. Sikuba sejuba shema. sa ya ko mpeng ke re goma modi o ya ka ya ko mpeng Fani nyana. Khona nyana, ama-ribs nyana. wena a ona le tswela at least mina maribs ya khona wena le tswela alikho Right, azamatswela yanyanyisa. anyanyisa la o shetse le nyanyisa already Hey banna. Ngoba lincane lo. Mncane Khona. nyanye ngikhona ucabanga ukuthi ngeke ngikhona okay that's fine usho ukuthi ngeke ngikhona mina ngeke ngikhona mina ngeke shem shukuma uma isister mele vele aze la nazohlala Azohlala phakathi ne. not phakathi Why? ahlale le ba mo blindfold mina naye isiqalo Ane. disappointed mara shama isister zoka Okay. Yeah, sharp. Akiri uthe umnika 5. Then uzo add futhi. Sengibuyile uya add noma increase or decrease. Ya increase Increase with 3. oh kahle kahle umnika 8. azara ke na ke na pelo ya buba ngoshi ke na le pelo sharp so go tlo moka ya 9 mara bekito moka ya 9 mara ka rena le tswele sharp re ba tha 8 ka fana le na rabina step Okay. Kanti ungelanga ibele enough la. Kibo 8 by 80. Wakhala ngebele nje. nakalawo o tlo tla ka tswele nyana lo ka re lo le I know twa kwa gayo tlo mo Right, phela lami liso. Emambe. so wa bona re nna tswele le so Apere bona dilo. le wena o le mo Khona ka uhlublela.
mara lo bitsudi mamkhaba Uyibone kahle ngoba ngathi ublind awuboni so. ke no go le bona go Mabaphuma la. Mabaphuma la ungawona. Makamera mawani. Okay, sharp. So, my brother and my sister like that they pona lili on another date or we lang. Ke sure. How sure? Ke sure. I was covered. Ke senya ke tla patela. I will pay. Ke sure. Next bien. rapallana se re pallana Ali utlwile ke re ba re ba pallane. So what lena tshwantse le dire guys ne, you share, you subscribe, you like ibona ka mkhowe ke yona nye sharp ba re aba ifilo ba re ba salamo, there's no second date or what, ne ke re ba senya ke tla patela. So mara nna lene e di camera di tsamana lene ra shala mo le kwile mara aba ifilo sharp. So you share, you subscribe, you like. Danko, we are signing out. I message you share ngelinye ilanga. Okay, bye.